apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay sa laang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naggapuan di off mo itasan aya. Ijay syudad tatang, adalanapan ko ginatang. Gimatang ka kumamot dun iti gatas ti apo ko. Na, adalamat ni Abi tatang, adda kwarta na day jay. Kastalat ta karudan. Ni Abe ti mga ramid iti amin para iti anak yaw. Ay no, kabailan ni Abi day tatatang. Awan pagdanagan nyo. Saan aga puta kabailan na kadi ka mo tumulong. Sarong karam mo ti anak mo resag paminsan Un ka di tatang. Puludag to ti ubeng numawaya anak. Rumbang lang. Oray nag-break kayon kini Abe. Aramidam latta ti responsibilidad mo. Kas ama ti anak yaw. Un tatang, amok dagitan. Ni Vina, At na pan na ginatang. di matang kumamot na iti pagrabyan tayo. Ay nawa, naggapo ka niya syudad. Ngumawan pulos ginatang mo. Amangan ko nak numabalin abuludag ti anak ta, Abi. Buludem ko nam. Wen, Ay nawaw, anyat pa nagkitam iti anak ta? Gamit, amabalin mo abuluden no kaano akayat mo? amok nga do tinagkuranga kita anak ta. Ngam ikanak ko iti gundaway ang makabawi kan ko ana. Oray makalawas laang no iso. Tinapatig kanya kat makadwak mo ti anak ta. Ay, panunutak pa'y. Ay no, apay apanunutem kat anak kumot laang ni Amber. Apay, inaramid mo ka di, ti responsibilidad mo, kas ama? Alamat din Abi. Di mo ko maihimot ti anak ta. Di ka madanagan. Tamanipo dita. Tulungan ka iti gastaws. Kan gumatang akto iti masapsapol na sakbay nga isubliken ka. Pagsaritaan mi pa'y anaimbag kininanang. Diyak kayat ti agdarasudos, narigatan. Anyat ko nam, Abi anak ko. Kaya't ni Gilbert abuludan ti anak yaw. Won, nanang. Ay nawaw, itaman pa'y. Anyat naknakan da ye atao. Kaya't nakano ti bumawi iti anak mi, nanang. Kasta, Nakunana pa'y agatangan na dagiti masapsapol ni Amber, sakbay nga isubli na dito'y balay. manungaal daw kano abuludan da. Makalawas laang nanang. Sa bagay, adamot kit din ni tatang na ijay. Panagkunak kat saan da abaybay anti ubeng. Ipaburod ko nga rod, nanang. Mabalin latamo tanak ko. Siguradwan na laang ang maasikaso anasaya at ti apukok ijay. Kentong palan na dagiti imbagan akan ka. Nukasta, impabulod mo gayam ti ubing iti ex mo, friend. Won, friend. Isumit lagayam anakitak ida amang mangan iti may sa restaurant iti sentro, iti namin san ngal daw. Kadwada ti kalibin ni Gilbert ita. Ada ni Tata Lito, friend. Wen, kumpleto da. Ay, nasayaat mo't nga rod no kasta. Kampanteak no ada ni Tata Lito. Angam sigurado ka asaan abaybayan ni Gilbert ti anak yung? Nag-message siya mat kit di kini Tata Lito, friend. Imbagak apakikita na ti ubing. Ah, okay. May mayat ngagpayso no kasta, friend. Masigurado maanatalgad ti kasasaad ti anak mo ijay. Pinakanyo ka dito ubeng, Gilbert. San ba'y tatang? Na, apay asaan pa'y kat anyat orasan na Di namot kayo itid mi amakan kan kuha na tatang. Ay, kat nagluto kayo kumaiti sa bali, Ay nawaw, at dangarod na luto amas nida. Kasta talaga dagiti ubeng. Karkaro no saan ana irwam iti karnay. Na kayo pa'y laang timaka mo itapo ko yung tatang. Papanamanan. Maturog ak man ba'y. Uray ni Vina, aginanamot lang. Sige, siya kung timaka mo itapukok. Pakanin nyo tatang. Wan, awan pagdanagam, samok sa ramidag. Pakanin nyo,
Tamang ano kumutong kat pagpanunutan dakmanin iti dakas di nana. Talaga pagpanunutan da ka iti dakas, no di mo amutan aramidam. Kumusta mo't nga ta ni Amber ijay, anak ko? Natalgag ti kasasaad na ijay, nanang. Adda send ni tatalito a video itay. Nasaya at mo't nga rod no kasta. Nanang. Kaano nga minin nga isublida ti apukok dito'y balay? Ay nawaw. Day tamat ti sang kadamag yun, nanang. Itay bigat pa'y day taa. Ay na anak ko, mailiwak nga roden iti apukok. Maikawaak, tawan mo't ten amakit-kitak dito'y balay. Intun Sabado pa'y, nanang. Mano nga aldaw pa'y gayam ti urayek. Tapno awan maibagada kada tayo, nanang. Tinapatag, kat saan da abaybay anti ubing ijay. Wan matkit di anya ti ilutok apang rabyanta. Agluto akong tanay, anyat orasan. Adda pa'y bangus, nanang. At dapay mat. Day talatan, nanang. Isigang yu. Kompleto matirikado dita. Nanggag ko ti bagbagam iti ubing itay anak ko. Ken, Sana nasaya at adadaulam ti nana. Sakit ibagbagam at ikalivin mo ti mami na. Sana may parbang i-brainwash mo ti ubeng. ayun na wo. Sensitibo kay launay mo tatang. Para day jay laang. Saan mo alalaangan ti kastangar aramida anak ko? Kasanon nung kuraan ni Amber ti nana. Anyan tulangan ti maibaga ni abe. Ubing pa'y day jay tatang. Da kayo gid di man. Una, nga madda panunot na dayday. Awan mo dakas ngayon sawang ko Awan kayon kinabe. Nupay kasta. Irespeto mo latta di tao. Ta isuka nga rod ti ina ti puto mo. Kat isong matararami tatang. Respeto ka dito kas jay. Ipampam mo ni Vina kas mami ti anak yo kan abe. Sakit dakas ti sasawa may papangan abe. Imbes nga isurom itinasaya at akababalin ti putot mo. Saan takalukwan mo tamom? Ni tatang mat. Intong kwan, di dan ipabulot ti ubing keng ka. Malipatan tumot lang ni Amber dagiting bagbagaken ko na tatang. Da kayo gid di man. Adala ka dyo, nanang. Awan mutkit de anak ko. No kasta nga rod, urayan nyo ti apo ko yung. Itulod ni Gilbert dito'y balay inton madamdama. Adda trabahom ita aya. Day off ko ita. Ngam ada na patag-apagnak, nanang. Ala, urayak ti apo. Awan ipagatang yo. Abasto tayo laangan ano isaw, naibusan ti manok ken bangos. Sige, gumatangak to. Anya pa'y. Awano nanak ko, day talaeng. Agrubwatak nga ruden tapno sa anak amarabyan. Sigurado apila manan iti papanak. Ala, agan-anad ka anak ko. Nasaya at mat tanagawid ka nanak ko. Ni Amber ngay, nanang. Nakaturog pa'y laeng. Nabannog anagay ayam di taparaangan itay. Kasaritam tumanok kwa. Ni, apay ka di, nanang. Un at sa bali mo ti bagbaga na kanyak itay. Ay nawaw. Kasano asabali? Sa bali kanumot ti mami na. Anya? Ay jak amo no anya tin sursuro jay ex mo kun na. Anyat ko na nakada kayo aya. Adda kanumot sa bali amami na. Kat iso ti sapsapulan na itay. Anya? Uray ti ex mo. Kasaritam mo't laeng. Daddadaulan nakalakit di iti ubeng. No di kat agraraman day a Gilbert Day tangarod. Day tuy laeng ti ginatang na agatas. Sa ita, i-brainwash na pa'y laeng ti ubeng. Aguray ka. Pang 6 to 12 months matday ta agatas, nanang. Day tala ang tiinted na? Wun, day talaeng mo tanak ko. Pinili na siguro at ay kalakaan. Ay, naglukon day a tao. Kastati ko na abumawi iti anak na. Amom sika, talaga demonyo kanya. Ay nawaw. Tanangan ti panagsasaon si kaabe. Apay, anyat insursurum iti putot mo. Saan ka numatan asyak ti mami na? Ay nawaw. Awan amok no may papaniti day tabanag. Di ka man agindi di amo dita? Binulod mo lang ti ubing? I-brainwash mo pay? Di ka man nagpabaso lakas ta. Awan amok kunak lang aruden. Saan ko pinadakkel ni Amber akas jay? Kan may sa, day jay ti bumawing ibagbagam?
May sa box agatas at 200 pesos lang ti inted mo. Di ka pa agyaman tadlainted ko, mate. Ay na, talagang awanan ka itibain. No'y mawag ka tapno makiapala ang ganyak. Pang-aasim, tadi kan umawawag. Napampannog na tao ka. Dayayan ti umuna kan maudi nga ipabulod ko ti putot mo. Awanan ka itibain, Gilbert. Addan samot parikot mo, friend. Manunga aldahon akas ta titsuram. Kasla problemado ka. Ay na, makaparurod nga rod ti inaramid dadya Gilbert, friend. Ay nawaw, apay manan ti ex mo. Anya tinaramid na. In-brainwash na matan ti anak ko. Anya? Maasarak, tayo manugutak abuludan na ti anak mi iti manungal daw. Nga may diin subli na. Apo, sabali kanumat ti mami ni Amber. Anya? Amangan mat no day tatimbagbaga ni Gilbert. Ti kalibin na, ti mami na. Isumot lang ti atap ko. Agraraman amang ipaamam mo iti kalibin na iti anak ko. Ha? Puskul rupa mo't dadya alalaki. Iso tinagaramid iti kalukwan. Ita, i-brainwash na pa iti anak mo. Talaga mo't ha? Nalipatan nan samot asipod nagpasngayak. Uray piso, awan pulos na itulong na. Ay, filingero alalaki. Di na mo ngarod ka ba ulan ti agpakaama iti putot na. Aging ga itakot sa bali ti ugali ti apo ko yun nanang. Panagkunak kat masapol nga agbanding kayo nga agina anak ko. Manungaal daw laeng abinulod dati ubeng. Ngam kastamot tang tinapasamak. Ay, awan panunot day a Gilbert nanang. No addalaeng dito'y pinagsasawak da at tao. Makapasuron. Siyak paikit din ti agparikot ita. Inton sumaruno, di mon ipabulod ti ubing kadakwada anak ko. Ay, talaga asaanan nanang. Dayjayan ti umuna kan maudi. Nasaya at matnukas ta. Tapno awan mo laengen pagparikutam. Uwan nanang. Narigat no ma-brainwash dagiti ubing. Da tao paikit di ti guraan da gapu iti inuulbud asa uti sa bali a tao. Kasangay ti apo ko ta inton Sabado, kabsat. Pakaangayan na kabsat. Ijay balay latan umay kayon to Ay una kabsat. Noon lakit di maramid. Umay kamintaw. At dainton ni Gilbert a kwarta para iti kasangay ti putot na. Awan, kabsat. Nay, apay ngay. Gastos ni abi amin, kabsat. Nakababain mo tan iti anak mo. Isumot aminan. Tay responsable mo ijay anak mo, kabsat. Kasaritak tuman ni Gilbert. Ipalagip ko ken kuana. Kumusta gaya man ti apaw? Nasaya at matan, kalpasan ti mano abulan. Mami manen ti awag na kaninanang na. Nasayaat mo't nga ron mo kasta kabsat. Uray siyak. Maasarak mo't tan itar aramidan tanakaw. At da talaga dagiti anak akasta, kabsat. Oray bagbagaam, ipilit damot ti amuda. Sige nga rod, agpakada akong tanay. Agrubwatan ti pagluganak. Di yuliplipatan ti kasangay ni Amber, Kasangay na Amber no Sabado, Gilbert. Ken, anya ko maitatatang? Mangtad ka mo ti kwarta para iti kasangay na Tulungam ni Abe ti gastos. Aon pa'y kwarta. Ay nawaw, agbayin ka mo't kina Abe Isu ti babae. Apay nga nga agsilibrar da, no awan mo't kwarta. Adda kwarta ni Abe. Ti kanyak laeng ket tumulong kay ti gastos. Isupay kiti tayo paggastusa. Agpakaama ka mo't ay ti putot mo barok. Pang-asiyo man tatang, di dak-reng-rengeng. Noon niya launay ti pagdanagan nyo, katadamot sweldo ni Abe. Dakdakil ti sweldo na day jayngam ti sweldo. Kabailan na nga ipaay dagiti masapsapol ti anak may. Nakaumay ka magayam. Siyempre kasangay nga rin ti putot ko. Kat anya ti regalom kang kuana. Ay kuhan Awan manan. igatangak to Buludag tumanan inton umay alawas Naa, saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Oray talulaang aldaw no iso. Diyak kayat. Nay, apay nga ihimot mo ti anak tangay. Ay, narigatan.
Amang ano ipabulod ko manan kang ka, kat i-brainwash yung manan ti ubing. Inton isubliyo, addan to manan sa bali amami na. Saan mi abaso? Ay basta, saan ko nga ipabulod ti ubing kang ka? No kaya't mo makita ti putot mo, sika ti umay dito'y balay. Sika mo ti agadjas Madlaw ang makaungot ni Gilbert kini Abi itay nana. Wala, ta saan a pinagustuhan ni Abi. Anya ka numanan ti request na aya nana. Kaya't namanan abuluden ti ubing. Ngam saan nga imanugot ti anak ko. Buluden namanan, inton kwan i-brainwash na. Dayta ti pagdandanagan ti gayem mo balasang ko. Husto laang ti inaramid ni Abi nana. Ay wala. Narigat ti ma-stress manan. Awan lang aruden maitultulong ni Gilbert. Pero wisyo pa ilaang ti ipapain na itiin na ti putot na. Ha? Anyat klase nga ama ti kasjay. Nana, ada ni Abi? Adda na panan na. Apay ka day. Tiputot ko ti gagarak, Nana. No planom ti umay mangalakan Amber sa anak nga umanugot. Ne, putot ko mat ni Amber, Nana. Wan, ngam narigatan. Lukatan nyo tigid, Nana. Kaya't ko ang makasarita ti putot ko. Inton kwan i-brainwash mo manan. Ay nawaw, talo lang nga aldaw mo. Isublik tumot lang kata kayo. Para bulod lang, hindi yu pa'y kayat mo. Pumanaw ka, wano kayat mo nga ipapulis ka. Anya, ay, Nana, lukatan nyo tigid. Di mo ipilit ti kayat mo. Nanya timbaga, iso ti masuraw. Saan laang anam na minsan a dinadail mo ti panagtalak mi kang ka? Day. Apa yan? Tilay kong kugtar mo di tamay. Makapabusor dagi dyan nga gina. Apay ka di aya. Kasano? Katiyimot na mo tanambar. Ay nawaw. Basol mo matlang. No apay asalda ka natalkan. O naangam. Nalipatam sama ti panang brainwash mo ito ubing iday. Kay, may parbang nga raw di kas jengar aramidan ta, tatang? Kasi ina. Aramidin lang ni Abe. Ti muna pagsayaatan ti anak na. Pakanunungan nyo pa ilang ngamin tibidot nga aramid da. Namin ano a pinakawan na ka ti ex mo. Ado ti kundaway nga intid na kang ka. Tapno agpakaama ka iti anak mo. Nga man niya tinaramid mo. Sinayang mo dagiti agundaway. Siyaklaang ti maumat talagang agdarumak. Ha? Di mon panggapan ti mangidarom ka nakwada. Tamangan no si ka ti mabaliktad kat si kantumot lang ti maibabay ni Jay. Respect wam ti desisyon da. Taday ta ti resulta dagiti kalukwam. Gilbert! Ay, nawaw! Uray anya pa'y ti saan nyo anak kinaawatan nga agasawa, saan anasayaat nga i-brainwash yu dagiti ubing. Kas naganak, agbalin kayo kumaapagwadan. Isuro yu itinasayaat dagiti anak yu, para itinapimpintas ang masakbayan da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nukas ta nga raw, sagay sa akwarto ti alaan nyo iti gayem mau. Wala na, kadwa na nga minti kapsat na. Agpili kayaw no anya akwarto ti kayat yaw. No siyak, day tarum number to ti kayat ko, nana. Ti gayem mo ngay. Agpilin to no makawaya, nana.
Adda ngamin part-time job na ita. Ngam umay to numakawaya nana. Okay, agsingirak mo langan iti deposit. Di kay madanagan, ta-refundable day jay. Isublik to no pumanaw kayaw. Ibagam iti gayam mau, tamang isagana mo't iti deposit na. Kasano ngay gayam ti bill ti danong ken kuryente nana? Pagbibingayan tayo Awan ti submitter nana? Awan, isuanas kan nga agtipid tayaw. Bawal ti appliances ditoy. Gumatang kayo iti gasol kan stove, ta iso ti paglutuan yaw. Okay nana. Si kamat tan ti makaamong agsagad ditoy. Dayta CR dalosan nyo mat. Di kay agbalin adugyawt. Nalawag ka day. Wen nana. Agsubli akon iti silid kaw. No umay ti gayam mau, baga anak laang, tada kami ado ti agsarita. Ay wag gayam, itad mo matan ti deposit mau, takasapulak ti kwarta. At dagaya mon agab-abang dito second floor, nanang. Adda kasangsang dala ang idikalman. Apay ka day. Maturog ako may ti sufay di salas. Nga madamot gaya man tao. Ay nawaw, adda mo nga minti silid mo dito first floor. May met iti second floor, nanang. Di ka man naartisi ka daryaw. Di ka pa'y agyaman, tada silid mau. Alawanan. Sermonan dakman ngaminan. Wan ta imbis nga agyaman ka, tada agabang. Ada singirak iti binulan. Ni nanang met. Siyempre, maragsakan aklatamat Tamanayunan man ti abang asingirin nyo iti pinulan. Awan da kisakayat ko asawan. No adda kumapay agabang iti dua silid, may mayat manang. Kitain nyo mat ngamin Tratuan nyo anay imbag dagiti borders nyo. Tapno di da pumanaw. Kiso matiar aramida. Isutar aramidan nyo kunayo. Ngamawan mo't agbayag a borderyo. Sasawamot, aguli makan. Ang mga numangag dagita borders kat pumanaw daki day. Pimanaw samot jay may sa aborder dita first floor. Wen, umakar ka no iti boarding house friend. Ay nawaw, apay nga ta. Day tatijak amu. Awan mo't nadakamat na kanyak. Ayun gayam, nakagatang kan iti pangrabyam friend. Saan pay nga rod? Nagdiretso ak anagawid kalpasan ti klasik. Mapantanga roden agumatang. Sinaludsot ko kini ading mo itay kat awan kanumot ginatang na. Pagkatangan tangay, friend. Iti istor ni Nana Maring di tabangir na nakagayam tilako na dayjay. Aya, Wen, adayo analaklakangam tilako ti landlady tayong. saan nga tanga agungot ni Nana Sotera no iti sabali nga istor ti pagkatangan ta? Apay ko mga agungat ngay. Amangan no agsakit tinakam na kat papanawon da ta adi na oras. Ay, adamot kan kwa na daytan Nanginaunay mo't ngamin dagiti lako na. Nukas kada tayo nga estudyante pay laang. Masapol nga ibirok tayo Nagapuan nyo adwa. Ay, kuha nana. Di tabangir laeng, Nana. Anya dagita iko bagyaw. Abas tumi, Nana. Ay nawaw, gimatang kayo di tabangir nga store? Wan nana. Ay unay kayaw. Amo yung mat nga ada ti store kaw. Apay anapan kayo pay lang ijay. Paidam kayo mat anya. Ay kwa, bumawi kami to kada kayo, Nana. Gumatang kami iti istoryo intun sumaruno. Hay, jak magustuhan ti kastangar aramiden nyo Anya dagita ginagatang yaw. Kitakman. Ni, masapol ka di pay nana. Wen tanuawan ti kasta alakaw. Gumatangak, ta dito istor kuntaw ti pagkatangan yaw. Maring! Maring! Nay, si kamot gayam dayta marisotera. Anyat masapol mo. Itay pa'y apukpukawang ka, ngam di ka mo sumumbat. Pasensya kan maray. Adda ngamin napatag ngar aramidak ijay kusina itay. Anya ti gagaram aya. Sikati kayat ko ang makasarita. Aga-agaw ka iti customer. Ay nawaw. Aga-agaw iti customer mo't ngay bagbagam maray. Di ka man naglibak. Nay, di ka agpabasol. Tawan amok nga inagaw ko kun ka. Painusinti ka mag-angarod no kasta. Oray di mo ibaga. Amok adito yung istor mo ti pag-agatangan dagiti borders kaw. Dayta ka day. Numay papan iti dayta abanag. Saan kumot ida kontrolado? Kan maysa, adamot ten akadakwada no asino ti kayat da paggatangan.
Siguro, dinadaal na kadakwada. Tila ibagbagamot. Sa anak akasta a klase tao anya, oray saan ka adadaulan, at dalat tamat customer ko, oray kaskasano. Awag ki di babain mo No awan na saya at nga ibagam, pumanaw kan, ang mga noan niya pa iti maaramid kukun ka. Dahito ti bil ti danong kan kuryente anas kan abayadan yaw. Dahito ti para kan ka. Dahito mati para kada email kan ti kapsat na. Ni, nagdakkel mo ti bayadan mi. Ay nawaw, apay aming mingam lang ti papel. Awato mo na. Kaano ti due date, nana? Inton bigat mo langan. Nalipata mo nga min tinaksingir iti nasapsapa. Sakit awan pa'y kwarta mi, nana. Imbagayo kumaan na sapsapa, Ay, saan kun aparikot dayta? Da kayo mati makaamo nga agdiskitar Urayak ti bayad yun ton bigat, tamalem nga agbayadak. Sigurado kayo kadi aday ta ti bayadan mi, nana? Amangan no nagkamali kayo laang. Dayta tinainayon iti bilmi iti abulan. Isu nga mati singir kada kayaw. Ibagam kiniimi jak kayat ti maladladaw apa nagbayad. Nakita akin silapan na kaday di asutera. Apay ka numanayin maring. Kas iti sigud alakay. Ipagarup na nga ag-agawak dagiti customer na. Ay, attitude launay day tabakot. Nawaw. Nakita na laeng nga imbay gimatang dagiti borders na dito'y istor ko. Nagadumutin sa una. Nawaya damot ngagpilay. No sa dino nga istor ti paggatangan da. Jakman amukin ni Sotera. Uray dagiti borders na may. At dagiti gundaway gumatang da iti istor na. No dagita borders ta ti gumatang iti istor na. Awan mangeg na asawta. Ngam no dagiti borders na ti umay gumatang dito'y istor ko. Ay apo, nagado asauna. Una yan di tabakay. Talagakit di ama diti ugali day tabakag. Paidam launay mo. Half kilo man ay chicken wings, Nana Maring. Ay na, balasang kaw. Ang mga nuad dati landlady yu dita. Awan, Nana. Adda na panan na. Iso nga inranak ti imay gimatang. Wana, ta mga numakita na nga imay kagimatang dito'y istur ko. Kat siyak manen ti umay na apaan. Sakit paidam day di atao. Apay, Nana, inapa na kayo ka din ni Nana Sotera? Wan, saan laeng mutkit di nga ita? Idi pa'y laeng akas jay tar aramidin na. Maka-stress ti kas jay nga aramid na. Unay matanda di bakit? Saan amakaaw-awat? Kat nakangini na matngarod dagiti lako na. Ano sa inyo latan balasang ko? Ay, Nana, amangan no adda bakante iti balay apapaabangan nyo. Ay, awan. Kan uray adda, saan amabalin nga umakar kayo iti ayan ko. Tasyak ti apaan ni Sotera. Mala, mabiit laeng taalaag ti karni agat gatangem nakkom. Nakapigpig sa matente sa uyo itay nanang. Kay, anya ti parikot dita Daryaw. Sigud mo't anapig sa ti sao. Nakababain ka dagiti lumablabas. Anya ti nakababain ni Jay. Pinalagi paklang dagiti borders nga agbayad da iti abang da. Nasapa pa'y mayt nanang. Ay na, narigatan. Ang mga numala daw ti bayad da. Numala daw, maawatan nyo dayta. Nang runak at estudyante ti daduma nga gababang. Ang mga nooan pa'y naipauit dagiti dadakkel da pagbayad da. Alangan mo't asyak ti agadjas para kadakwada. Ay na, no kasapulan nga guray kayo nanang, aramidin nyo Ay saan? Iti anya aga po apagurayan da. Kat kasapula mga ruti kwarta. Daytoy mananti bayadan tayo itaabulan? One friend. Ay nawaw, apay adakkel ti babayadan tayo iti kuryente kan danom. Day tamot ti intad jay bakit? Katno kanayon nga awanak dito'y boarding house ko. Uray ti kabsat ko. Kan tipid pa'y mo ti panagusar mi iti danom. Jakman amo iti landlady tayo. Inpakita na kaditibil ti danom kan kuryente, wino, saan? Awan mo't. Day talaeng apapel ti intad na. Amangan mat no pagkukwartaan da tayo. Dakkel unay day ta asing singiran na.
Day tamot lang ti pampanunutag, friend. Hay, nagrigat lakit din ayan no awan ti submitter. Ipadas taman akasarita, friend. Kasano no saan na nga ipakita? Di pumanaw tayong ditoy. Agsapol tayo iti sabali a pagabangan tayo. Narigat nga tati maaddan iti sweetik a landlady. Papanandagi jay? Agberbirok da iti pagakaranda lakay. Apay, pumanaw dan iti ayan ni Sotera? Wen kano. Kasanumet nga main, dakkel ti singsingiren ni Sotera abayad ti kuryente ken danong kadakwada, ket awan met maipakita na abel. Kunak man nun na ipasubmeter na dayta apaabangan. Saan kanupay nga road? Gastos laeng dayta, kunana kano idi nakisarita dagiti borders na. Ay, naglukon dayta babae. Wen nga road, kaasi ti agab-abang no kasjay laeng. Sakit estudyante dagi jay. Nakunampay lakay. Manang gundaway dayta akaaruba. Isu nga awan agbayag a border na. Takas tamot ti aramid na. Idi pa'y nga isu dayta. Di na kayat nga ipasubmeter. Inton kwan, sobra tisingirin na. Anya dinadamag kaw. Agberbiro kayo maten iti pagakaran nyo kanaw. Wala na. Pudno tinadamag yu. Ay nawaw. Iti anya aga po apumanaw kayaw. Dakkel una yun ti mabaybayadan ditoy. Di min kabailan abayadan, nana. Ti mabayadan iti danum ken kuryente manan ti iso yaw. Wen, nana. Singir kayo a singir, ngam awan mo't maipakita yu a resibo kada kami. Naa, nagturad ka ah. Saan mi akayat ti apa, nana? Daytoy ti maudi a bulan nga agnaad kami ditoy, nana. Pakisagana yo ti deposit mi, taalaan mi no pumanaw kami. Di kay madanagan, tabayadan mi in advance ti kuryente ken danom. Ay saanan, ti deposit yulatan ti maibayad iti danum ken kuryente. Ni, dakkel day jay anana. No adda sobra, itad kuntulaangan kada kayaw. Ibati yula ang ti Gcash number yaw, iti kasta kat nalakalaang nga isin kaw. Dito'y ayan mun samot ti pagakaran ti dua borders kaw. Awan bakanti ditoy ayan ko, mare. Saan man asyak ti ulol budam si ka maring? Ay nawaw, agpaiso ti ibagbagak. Idi pailaeng nga awan bakante. Sa dino nga raw ti pagakaran jay dua. Ay katjak ammo apay asyak ti pagsaludsudam. Isuda ti kasaritam. Siguradum laeng asaan nga iti papaabangam ti pagakaran dagi jay. 100% one sure, Sotera. Kasano ko mga umakarda iti ayan ko, kat kaibagbagak laeng nga awan bakante. Adala ang bakita. Ay namaray pangaasim man, saan asyak tiriribukam, tawan dakas ngar aramidakan ka. Kanayon laeng nga nakasta, tunggal adda pumanaw a border mo, kat siyak ti pababasulam. Gapaw ta si kamo Ay laeng nawaw, sakbay nga apaan nak, agsarming ka nga umuna. Amangan no si kamot laeng ti makagapo, iso amag sipanaw dagiti borders mo. Pumanaw kami, nana. Talaga kadi adiyo isubli ti sobra iti deposit mi? Di mat imbagak aday jay ti bayad ti danum ken kuryente yaw. Ay nawaw, sobra matanday jay nana. Un nga rod, nana, lugi kami mo't tinagsasaritaan tayo kat refundable ti deposit mi. Wan, ngam anusan nyo ti aguray Kinapudno na, nagsukata kon iti rules and regulations, non-refundable ti deposit. Ay nawaw, kaano pa'y, nana? Idi may sa abulan pa'y. Nagsukat kayo iti rules and regulations, idi pa'y napanabulan. Ang awan mo't nadakdakamat yung kada kami. Ay, basta kasjay. Ibati ulatan ti Gcash number yaw, taisin ko ti sobra. No adda Naa, Awanan ti adu asaw. Siyak ti agpapaabang, iso asyak nga raw ti masuraw. Da kayo ba na Dua bulan ng tinapalabas. Ngam saan nyo pa'y nga insubli ti deposit mi, nana? awan pa'y kwartak ita? ay nawaw. Ano sa inyo ti aguray Ag-message siyak laangan kada kayo no adda maitad kaw. Ay nawaw, aginggat ka ano ti panaguray mi, nana? Kainto na adda kwartak Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta, nana? Kas kada kayo, kasapulan mi mat ti kwarta.
Ammo yumat nga agab-abang kami laeng. Uray anya pa'y ti arami din yaw. Talaga nga awan maitad ko ita. Tawan ka nga rod kwarta. Unay matanti kasta nana. Nagrigat kayo akasarsarita no may papan iti kwarta. Ibagayo ano kayat yung nga itad milaangan dayja a kwarta kada kayo. Wen nga rod isumat laeng adi kay maibusan iti rason. Hay, saan ang makauawat mo't dagita at tao? Awan pa kariribukan nyo no nagtungpal kay langit isaritaan, nanang. Ay na, di ka man makibiyang si Kadaryo. Ay nawaw, naumadagi jay kada kayo. Di yumadlaw aya. Tidamag ko kat sobra pa'y kano ti singsingirin nyo abayad ti tanom ken kuryente kada kwada ide. Day jay ti numero 1 ang makagapo no apay apimanaw da. Ay, saan na puno day ta? Di kay aglibak, taimpakita da kanyak dagiti siningsingir yun, nanang. Talagamot asobra day jay. Ta times 2 kan times 3 pa yun no daduma. No si kalata ko mga rod, tinagdiskarte, tapno adalamutan ta. Iso nga rod nga agtrab-trabaho ak nanang. No siya, sa anak amang mangan iti makan ang nagtawad iti pananggundaway iti sabali a tao. Naa, Da kayo lang nga minti sana makontento. Itad yung tinabati a deposit da, tapno malpasan. Kanya dyan nadamag ka. At da kanumit nag-iskandalo di tayan ni Sotera. Dagiti sigod a border na lakay. Ay nawaw, apay kanumanang. Wana taging gagayam ita. Kat di na pa'y naisubli ti deposit dagitoy. No sa anak nagbigdaw. 2 bulan na yung tinapalabas manipod pimanaw dalani dita. Agtalo bulan nun alakay. Nga maging gaita, awan kanupay na awat da refund. Anya, Awan kwartak kun kuna kanumot ni Sotera. anyamit din ti kasta. Luklukwen na tipada na tao. Dayta nga rood lakay. Tilaang mo't pagkwartaan na ti amuna. Awan bibiyang na nga uray adda maag-agrabyado asabali a tao. Anya ngayon, pimanaw manin ti kakaiso na borderyo. magsipanaw da mga rod. Awan pa'y agbayag mo'y. Suitik kay tumot, nanang. Agtal na ka man si Kadaryo. Ar-aramidak da itaw, tapno adalamutan ta. Ay nananang, di yo amo ti makontento. At dalang arod abang nga singsingirin yon. Sobra nyo pa'y lang ti singirin nyo abayad ti kuryente kan danom. Adamot trabaho dagiti borders kaw. At daman kan awan trabaho da, saan ama iparbeng agundawayan tayo ti pada tayo a tao, nanang. Nagalas ti arami da kasta, sakit bakit kayo matin. Ay nawaw. Aramiden nyo, no anya ti may parbeng. Tapno agtalag ti sabali a tao kada kayo. Kitaan nyo ni Nana Maring, kanayon amapunno ti papaabangan na, awan ti pumampanaw. Anya witin. Aramiden nyo katitikas dyan, nanang. Di yugundawayan ti padayo a tao. Tapno lang at damakwar tayo. Saan abindisyonan ti Diyos dagiti mananggundaway? Ay, nawaw! Di kwarta kat maibos, ngam tinagan kandayaw kat agtalinaad. No agbalin tayo aswitik, mabalin ang makaurnong tayo iti kwarta. Ngam mapukaw mat ti panagtalak kan respeto ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Anya day nanggag ko. Mirasol, bakit? Mangala ka pa iti assistant mo? Una, taka sa pulak ti assistant para kadagiti cake kan tinapay alako. Ado ti orders aya. At dalata mo it oray kaskasanaw. Jay daduma, impa-display kadagiti sari-sari store ijay sintra. Kan dito'y lugar tayaw, tapno na bibiit ang maibaws. Adamat ni Joe ng assistant mo. Adda ang agnayonak iti may sapay, lakay. Sigurado ka kadi akaba ilam abayadan titang danda. Siyempre, adamat kwarta. Kabailak ti mang tangdan iti assistant anya. Nasaya at ba't garon no kasta Mirasol? Narigat no mangala ka iti assistant. Kat di mo mo't mabayadan ti serbisyo da. Sigurado nga da may bagada. Ay nawaw, amok dagitan. Anyat panagkunam kanya kaya, jak amaw ter aramidag. Kat di ka agungot Ibagbagaklaang mo. Nalpasan ti panagdalos mo ay sa. Saan pa'y madam? Ay nawaw, nakabunbuntog kalaunay mat. Saan mo't arobot da tao, madam? Ay di nakman ang awon na kasta. Saan nakamakiin-in nangaw kan ka Awan pa'y 20 minutes, si Pudrinugyak tinagdalos, madam. Agawa ang ki didita, tatulungan pa'y ni Juna ijay. Adaw ti maipak at tinapay ita. Wan, madam. Jak kayak tinakabumbuntok Tinagsaritaan mi. Kat dagitila ang trabaho iti bakery iti aramidag. Ngam agraman balay da kat dalusak maggayam. Oh, ade bagbagam. Awan, madam. Ti kunak, di kay madanagan, taagawa ak ti agdalos. Kasta ado umatan tinaipak ni Juna. Ngam sika, di ka pa'y nalpas ang nagdalaws. Agasam man day ta. Ungot lang nga ungot, kat amo namot nga ado ti ipapaaramid na kanyak. Ay, nawaw. Narabyan ka mo't ang nagawid ay sa ading ko. Nag-overtime kami ngamin, manong. Ay nawaw, agahasim man day tang overtime yo. At dapay ngamin impa-deliver ni madam. Ado ti impaaramid na kanyak. Agraman balay kan arubayan da, dinalusak. Ne, kunak man ubikiri di pagtrabahoam. Home-based bakery, manong. Wen, gamapay a pinagdalos da ka iti arubayan da. Di bali, tanalpas magtan, manong. Wen gamsan sa mo ta may parbeng ti kasta. Kas lababaw nun ka lagayam. Okay laang, manong. Ano sakpay laang Awan mat daduma apagtrabaho. Ti plano nga gabrod nga Agurnungak pay Uray do wano talo a bulan siguro. Sige, nayunak to no damornong mo. Anyat aramidam diti pagtrabaho manong. Awan mo't kid di magasak laeng tayo sutibilin ni nanang. Ay nawaw, apay kanumanan. Madanagan nga ron ni nanang gan ka. Awan rumbang apagdanagan ni nanang. Ngamin, nasaya ataklaang ditoy. Amangan gano no pinagdalos da ka man ng tibus mo. Saan mat manong? Ipakmilaangan dagiti tinapay kan cake ama i-deliver inton madamdama. Mala, agpatuloy nga ron dan. Agan-anad ka dito Agan-anad ka mat manong. Aysa! Aysa! Ni madam mo maday jay. Wen manong, nalpasan ti break time mi. Pumanaw kan, ta ituloy mi mat ti aramidan mi. Apay, anya ti masapul mau. Damagak no mabalin ang maalak ti sweldok, madam. Ti saritaan tayo ngamin idi kat every 15 days ti panagsweldo. Ay nawaw, makauray ka kadimag. Kasapulak ngamin ti kwarta, madam. Si kapay laeng mat anak kabumbuntog nga aggunay ti agganat nga agsweldaw. No kasta mo lagayam, nasaysaya at no agsapul kan iti sabali a pagtrabahwam. Ni, saan kumamot akasta, madam? Seryoso Di balay kat sumangpo mo ti ka anak ka. Isulaangan ti kadwami kinidyo ng agtrabaho dito. Anya? Naawatan mo't siguro timba ka. Unaw, kayat mo, taulitak manan nga ibagakan ka. Ni madam mat. Sana ka mang rabrabak, pudno ti bagbaga. Ita ti maudi nga aldaw nga trabaho ka ditaw. Numay papan iti sweldaw, ano sam nga urayon ta itag kunta. Dagito'y pay Juna, maipak dagito'y tapno maideliver ita nga aldaw mo laang. Ay nawaw, nagadumatan, madam. Jak kabailan nga aramidan asisyak laeng.
Saan ko amalpas dayta iti may salahang nga aldaw, madam? Na, agrik-reklamo ka? Di mat na ibagayo iti pinapanaw yun ni Aisa nga adda kaanakan nyo ang maisukat ken kwa na. Ah, nangagmaw? Nangag ko madam. Kaano asumangpet ti kaanakan nyo aya? Di mo namnamaan nga da sumangpot. Ay nawaw. Taapay ngay mat, madam. Kun kunakla ang dayjay. No kasta? Nagulbud kayaw? Una, tapno mapapanaw ko dayjay nga Aisa. Nakabumbuntog mo nga main. Saan mat, madam? Agpada kami laang mat. Oo, ituloy mo ki din tar aramidam tapno malpasan. Kasano ko mga min amalpas, no day tamo agrik-reklamo ti un-unaam. Di ka matan sumsumrag ading ko. Saanan ata inikatnakmat ni madam? Anya, apay ka no? Nabuntugak kanumo ngamin. Basta ya, ano samlaang tagbiro kiti sa balay pagtrabaho ma. At aman siguro kwarta gastusan dita. Day tapay ti may sa manong. Saan nga inted ni Madam Mirasol ti sweldo? Anya, Day takit di ti makagapo no apeng inikat na. apay adi na ited. Anya ti petsyeta? Kinsinas ti amo ka nagsaritaan nyo kahit. Ay, ano sa kano ti aguray? Ay, naglokon da dya bakit? Imayak tala ak ti sweldo ti kapsat ko, madam. Awan sweldo ni Aisa kanya. Nay, apay nga awan? Kat awan pa'y na ited yung nga uray piso ken kwa na. Mangtadak ko ma, ngam dinadaal na mo't gayam tay electric fan sakbay apim manaw. Anya. Kaya't mao tay pakitaken ka, nangina day jay nga electric fan tapno amaw. Saan asinsinan? Sigurado kayo kadi ati kapsat ko din ang perde? 100% sure. Iba nga kaya no sa anak asigurado. Ay nawa. Iso akwits kamen. No pabayadak day jay kunkwana. Sigurado adi na mula ang kabailan abayadan day jay. Saan ang mabaling nga ikwitsyo, madam? Apay kumasaan? Siyak tinaperwisyo. Iso asyak magtagdesisyon. Kurang paikit di ati sweldo na nga ibayad na itinaperde nga electric fan kaw. Di magasak iti ayan ni Madam Mira solitay bigat. Nay, apay anapang kaidya manong? Singirek kumati sweldom nga di na inted. Kat, Uray piso, awan inted na kanyak. Ti ko na nabay, ikwits na kano ta pinirdim tinangina nga electric fan na. ay nawaw. Awan pulos pinirdik agamit ijay. Isumat ti na ibaga na kanyak. Agkurkuri ti electric fan idi pimanawak ijay. Nakitak pa nga inusarda kini Jonah idi nangipakda iti tinapay. Apay asyak manan ti pabasulan na. No kasta nga ron, rason na lang day jay. Anyamot tan ni madam. Dakkel ti sales na. Ngam no apay mat adi na ito ti sweldo. Kuripot kan ulbod day tabos mo. Talagang adda dagiti tattawa kasta. Lumaipapan iti kwarta, narigat da akasarsarita, nagado arasunda. Ni madam mo nga Jonah, Rimwar anapan nagsingir, sir. adaman sa lutsuda ken ka, idikal man kumapahingam sa anak ngamin ang makatiming. Anya dayta, sir. Napirdimot gayam ti electric fan nga us-usaran nyo. Aywan, sir. Idi may sangal daw laang anaperde. Ha? Hindi may sangal daw laeng kunab. Wan, sir. Aksidente anasagid ni madam iso anatinag. Idi kwan, saan maten ngagkuray? No kasta, ni madam mo tinakaperde. Wan, sir. Iso nga rod. Ay, naglokon da dya tao. Isumag gam tinakaperde kat. Apay ka day, sir. Una, tanangag ko timbaga na itikabsat ni Aisa. Kat ni Aisa ka no tinang perde, iso nga ikwits dan ti sweldo na. Saan apod no dayta, sir? Kuripot laang kitdian ni madam. Agkurkuri day nga electric fan, idi pimanaw ni Aisa, sir. No kasta nga rod, rason na lang gayam day jay tapno di na itad ti sweldo na Aisa. Adda kwarta na, ngamno apay nga agparigat amang itad iti sweldo dagiti assistant na. Kastamot asigod ni madam, sir. Uray adda kwarta na. Kasla sakitan na itad na asweldo me. Kat nagtrabaho kami man. Di mo pa ilang amin itad day ta asweldo, tapno malpasan bakit? Saan nga rod ama balayin lakay? Lugi ak ano itad ka?
Kasano ko maalugi ka? Kit nagbanlugan mo't ni Aisa deta a kwarta. Kasano ngay mo ti electric fan a pinirdina? Ay nawaw. Ni Aisa tinang perdi iti electric fan wano si ka. Apay, kasta ti panagkitam kanya. Ay sus, dakas tagululbod bakit? Ha! Nangina day dyan nga electric fan anya. Nangina, amok ano mano ti pinaggatang mo iti dayjay. Awan pa'y 2,000 ijay. Kan may sa, aksidente ka numat anasagid mo, iso anatnag. Apay nga ipabayad mo iti empleyado ngay. Nakadamagam mo. Ni Juna tinang ibaga kanya. Ha! Talaga mo't day jay adjuna. Kumusta ngay? Naka-enroll akon manong. Naskan kano amalpas ko ti training tapno maka-abroad akmatan. Nakabayad ka din. Imbayad ko ti kwarta nga inted mo, ngam kurang dayjay manong. Sagad inggatang gumatan iti abono tinabatbati abayad tinating ko. Kasaritak tumanan ni Madam Mirasol. Makabulan ng tinapalabas, ngam aging gaita, awan pa'y inted na. Mabambanog na tao agsubli-subli iti anda. Dayta nga rod manong, manulaang mat ngamin dayjay no itednan. No saan pa yung agbayad? Ipabarangay mo kit din. Marwan day ta apakay. Di mo't imbagakin ni Manong Mau nga i-quits tayon ti sweldom iti electric fan a pinirday. Di kay man agar-aramid, madam. Nakita nga agkurkuri ti electric fan idi pimanawak. Napirdi nga road. Di mo ka di ipilit ti amaw. Adda pa manaknak yu, madam. I-review tayo ti CCTV no kayat yu. Amok nga ada ti CCTV yu kat. Ha! Awan karbangam nga ag-request iti kastaan niya. Adda kada kayo dayta. Dayto yun ti maudi nga singirak ti sweldok. Iji barangay hulan ti pakikitaan tayo. Naa, ipabarangay na kasta ka day. Wanan tadi yung mat itiday ta asweldo. Wano, kayat yo, tag diritsuak ijay dulay. I-report kayo laangan ijay. Agpakada ako, madam. Talaga ka di nga ag-resign kan, Juna. Wan, madam. Naawatak nga minon iti trabaho nga inaplayak. Manungay ti sweldom ijay. Dakkel madam. Above minimum. Mausar ko matlaangan ti inadal ko iti manu atawan, madam. Ay, anyamot tan, Juna. Amom nga daparikot ko ita. Mangrugi ak nga minan inton o may alawas, madam. Sayang mo't dayjay, no saan ko nga ituloy. Mala, pumanaw ka no pumanaw ka. Di kan agpakpakita pa'y kanya. Sakbay a pumanawak, itadyo pa'y tiswildok, madam. Tano saan? I-report kayo, ijay dole. Anya! Ay, Di ka mo't makaid na bakit? Apay parikot mo't ti sumangsangbay. apay nga rod. Pumanawon ni Juna, tanaawat ka no iti trabaho nga inaplayan na. Ay goodbye ang mga nudakdakil ti pasweldo da ijay. Sino nga roden nga iti kadwak nga agtrabaho ita? Agbiro ka iti sa bali Saan mo't ang mabaling nga igalot mo ida no adda tinapimpintas nga oportunidad para kadakwada. Ipabarangay naklang nga roden jay maysa. Pumanaw mo't jay maysa. May sapay da ita. No di mo kayat adumakil da ita nga isyo. Itapay laang kit sulbare mo. No agdiretsyo ni ay sa ijedole. Awanan. Ang mga nudakdakil pa iti magastos. Ay, jakam maun. No apay mo't ngamin adi mo ito ti para kadakwada kat adamot kwartam. Masaya ang anak nga raud. San asayang tanagtrabaho damat. Inaramid da ti pagrimbangan da. Iso asika. Aramidam mat ti pagribangam. Itad mo ti para kadakwada. Nalaglag ang tibiyag. Naawan maag-agrabyado tayo apada tayo atao. Adda ni ay sa barok. Awan dito'y balay, tata. Aday di sentro. Madamati training na. Training para itaan niya. Ag-training taga-bruden, tata. Ay wana. Nasaya at dayta ang napanunot na. Wan, tata. Hindi pa yung arapaham na tayo taga-brudgat. Anyang amin ang tigagara yun, tata? Imbayak tayo ko ti sweldo na barok. Addan, tata? Wen. Kabutang mutla ang ni Mirasol ti maipabarangay kan mai-report iya dole. Iso nga imbaon nak. Wan, ta iso ti plano mi, tata. Ipabarangay kan ipadole mi, no di na pa'y laitad. Pasensya kayon barok.
Siya kunti dumawat iti dispensary iti inaramid ni bagad ko. At damot ka di kwartana, ngamjak ammo no apay adi na kayat nga ito dahi ta asweldo. Pinaguray na pailaang ti kapsat mo. Jonah, Nay, si kamot gayam day ta ay sa. Nagpintas ti kawas mo ah. Ha? Ay wan, kastoy ti uniform me iti pagtrab-trabahwak ita. ah, pimanaw ka iti ayan ni Madam Mirasol? Wan, idi pa'y napanalawas ah. At damat nga min dimtang anapinpintas nga oportunidad para kanyak. Aywan nasken nga ibirok tayo umat. Nangrunak at nangina ti magatgatang ita. Wan nga raw. Ay, tay sweldom nga'y. Intad na ka din? Wan, inted na ta binutbuteng ko nga i-report ko iji barangay hall kandole no di na pay laitad. Masapol akas jay ti maibagakin kwa na tapno itad na adagos. Diyak lang amin kayat ti agsasao idi addaak pa'y ijay. Tagrabi day jay no makaungat. Aywan gayam, pagtrab-trabahwam ngay mat ita. Madamati training ko. Ipadas ko mamat ti agabrod. Mayat ngagpayso day ta. Dakdakkal ti sweldo ijay ngamno dito ayan tayo. Agpay sulaunay tan nakunam. O sige, ituloy tanto manan ti agsarita inton sumarono. Agpatuloy akon, tapno sa anak mo't amala daw iti trabaho. See you around! Kinasaritam ni bakla. Wan lakay. Kahit anya timbagada ngay, mayat ngagtrabaho ditoy. Wan, ngam nagado a kondisyonis na. Kas itaan niya. Nasken a masurot ti oras ti trabaho kan sweldo. Di na kayat ti ag-overtime. Tano pag-overtime magkanaw. Nasken nga agbayadak iti overtime pay. Day talaang gayam kat. Wala ngam dakkel ti maala na kanya. Ngam no awan ti kadwam nga agtrabaho. Sigurado nga awan tumot mailakom a cake kan tinapay. Ay, day talaang Dakkel ti maitultulong dagiti empleyado itikas kada kayo ani kusyante. Isorumbang na laang nga itidyumot ti umno para kadakwada. Ay, awatek nga ruden ani bakla. Kapilitan tano awan ti agtrabaho. Sika kan tinigosyong tumutlaang ti maapektaran. Ay, nawaw! No inaramid ti empleyado ti pagrabanganda, responsibilidad mo ti amo ti mangted iti umno a sweldo. Iti kasta, awan ti rumswa a parikot. Kang runaan iti amin, saan a maapektaran ti negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.